Namakuru yihutirwa ku banyarwanda bose yo kuri iki gicamunsi cyo ku itariki ya 16 ukwezi kwa kabiri 2026 mbifuriza ibihe byiza aho mudukurikiye muherereye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Twandikiye muri comment section tubwira aho uherereye, niba uri muri Tanzania tubwira uti ndi muri Tanzania, niba uri muri Sudan ati ndi muri Sudan, muri Mozambique ati muri Mozambique, muri USA cyangwa se n'ahandi hose hatandukanye biterwa naho uherereye. Ntabwo ndaza kwizimba mu magambo, gusa hari inkuru itunguranye cyane ku banyarwanda bose, tangazo rikomeye cyane ku banyarwanda bose muri rusange. Rose Kabuye uyu yabaye chef de protocole cyangwa se ubwo reka mvuge chef 10, yarakuriye bashinzwe protocole mukuru w'igihugu cy'u Rwanda igihe kitari gito muri presidence ya Repubulika y'u Rwanda muri village Urugwiro. Ariko kandi ndaza kubabwira Yusufu Umurangwa, akaba rero ari ministre w'imari n'igenamigambi mu gihugu cy'u Rwanda, inkuru aza kugarukamo. Ariko na Rose Kabuye nawe turaza kureba inkuru agarukamo muri rusange. Hanyuma reka mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru muri rusange, banze babwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake, amakuru agezweho muri aka kanya, ntabwo ndaza kwizima rwose magambo cyangwa se ntinda. Reka nce mu gihugu cya Kenya babwire ko Kenya imyigaragambyo yahungabanyije ingendo ku kibuga cy'indege gikuru. Amakuru avuga ko imyigaragambyo y'abakozi ku kibuga cy'indege gikuru cya Kenya mu murwa mukuru Nairobi yatumye indege zitinda kuri uwa mbere, nk'uko byatangajwe na sosiyete y'igihugu yo gutwara abantu mu kirere n'abashinzwe ibibuga by'indege Kenya Airways. Yavuze ko gutinda kugenzura ikirere byagize ingaruka ku guhaguruka no kugwa ku kibuga mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta, ni Jomo Kenyatta International Airport. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta ni kimwe mu bibuga by'indege by'ingenzi mu bijyanye no gutwara abantu mu kirere ku mugabane wa Afurika, nk'uko inkuru dukesha Reuters n'amakuru by'abongereza bivuga. Ariko amakimbirane ashingiye ku murimo hagati y'amashyirahamwe y'abakozi b'ikibuga n'ubuyobozi bw'indege za gisivili arenze ibibazo abakozi bafite, birimo ndetse no kutagira amasezerano y'akazi. Mu cyumweru gishize ihuriro ryatanze integuza ry'iminsi 7 ikigo gishinzwe indege za gisivili muri Kenya cyegera inkiko kugira ngo rero kigerageze kandi guhagarika imyigaragambyo, ariko iranga iraba muri iki gihugu cya Kenya. Tugaruke mu Rwanda gatoya, duce mu karere ka Rubavu turema amakuru havugwa. Hari inkongi ikomeye cyane y'umuriro yibasiye kuri Rabamba mu gitondo cyo kuri uwa mbere tariki ya 16 Gashyantare. Inkongi y'umuriro yibasiye ahazwi nko kuri Rabamba mu mujyi wa Gisenyi, mu Gisenyi, itwika inyubako y'ubucuruzi y'uwitwa Ntawangwa na Bose Theogene. Iyi nkongi yabereye mu mudugudu wa Irakiza, akagari ka Bugoyi, mu murenge wa Gisenyi w'akarere ka Rubavu mu Burengerazuba mu Rwanda. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi rero buvuga ko iriya nzu yatangiye gushya amasaa 4 z'igitondo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yitwa Uwineza Francine akaba yasobanuye ko inyubako yahiye yari ifite ibice byinshi birimo ahakoreragamo akabari, igice cya restaurant, umuryango ukorerwamo ubucuruzi bw'imikino y'amahirwe, ucururizwamo imyenda ihenze ndetse na depo ya sima. Yagize ati depo ya sima niyo rero ya nyirinzu, ati ahandi hakoreraga abakodesha iyi nyubako, ati n'ubundi kandi twari twarabwiye nyirayo kimwe n'izindi ziyegereye ko zigomba kuvugururwa hakajyamo izijyanye n'icyerekezo cy'umujyi. Uwari ufitemo akabari niwe rero wasaga n'uwamazemo ibye yimuka, ahandi hose rero ngo byakongokanye n'inyubako ye. Polisi y'igihugu biciye umuvugizi wayo mu ntara y'Iburengerazuba, Chief Inspector of Police Sylvestre Twajamahoro, yatangaje ko iriya nkongi ikiba yahise itabara ndetse kandi ikaba yashoboye kuzimya umuriro. Chief Inspector Sylvestre Twajamahoro yatangaje ko iperereza kandi ryamaze gutangira, ariryo rizagaragaza intandaro y'iriya nkongi ndetse n'ingano ibyangijwe nayo. Gitifu Uwineza Francine cyakora yavuze ko bakeka ko yaba yatewe n'insinga z'amashanyarazi zakoranyeho zigakora sirikwi, umuriro ugafatisha inzu yose. Yavuze ko ikibabaje cyane ari uko yaba inyubako ubwayo n'ibyacururizwagamo byose nta na kimwe cyagiraga ubwishingizi. Gitifu wa Gisenyi yaboneyeho kandi gusaba abafite inyubako z'ubucuruzi bose n'abafite ibyo bazicururizamo kujya bihutira gushaka ubwishingizi mu rwego rwo kwirinda ibihombo bishobora kandi guturuka ku nkongi cyangwa se ibindi biza muri rusange. Duhindire ingingo kandi mbere gato yuko tujya kuri iyi nkuru, mbanze mbabwire ko hari igihugu cy'Ububiligi biravugwa yuko kimye amakuru mu buryo bukomeye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuga ko kujyana n'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta y'Ububiligi yemye
sosiyete yitwa Cobalt Metals yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko za kera zirimo amakuru y'abantu y'ahantu hari amabuye y'agaciro yihariye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwakoronije RDC kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. Muri icyo gihe sosiyete z'ababiligi zakusanyije amakuru y'ahantu henshi hari amabuye y'agaciro kugira ngo zijye ziyacukura mu gihe cya nyuma y'ubukoloni zirabika mu nzu ndangamurage. Nyuma yo kwemeranya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union mu myaka ibiri ishize, leta y'Ububiligi kandi yafashe umwanzuro wo gukusanyiriza aya makuru yose ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo nibiba ngombwa abashakashatsi abikorera cyangwa se abo muri leta ya RDC bajye bayifashisha. Muri Nyakanga mu kwezi kwa 2025, Benjamin Katabuka uhagarariye Cobalt muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu yitwa Kizito Pakabomba bagira amasezerano yemerera itsinda ry'isosiyete kujya i Bruxelles mu Bubiligi gusaba kopi z'inyandiko. Muri Kanama 2025, leta ya RDC na Cobalt kandi byagiranye n'amasezerano yemerera isosiyete gucukura amabuye y'agaciro yihariye mu birombe biri ku buso bwa kilometero kari 1600 arimo lithium, cobalt ndetse na cuivre. Hanyuma rero ashingiye kuri amasezerano, Cobalt yasabye leta y'Ububiligi ko yayemerera kandi kugira mu bikorwa byo gushyira aya makuru ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo bizayifashe kumenya neza aho amabuye y'agaciro izacukura aherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugiye ku nkuru yacu, mbanze mbabwira inkuru ivuga kuri Yusufu Murangwa, ni Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda. Akaba rero mbere gato yuko tujya kuri Rose Kabuye, mbanze mbabwire ko inteko rusange y'umutwe w'abadepite ku munsi wa 4 tariki ya 12 Gashyantare yemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rihindura itegeko nimero 018 agakora 25 ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2025-2026. Ni inkuru yihutirwa ku banyarwanda bose. Mbere yaho rero Minisitiri w'Imari Yusufu Murangwa yabanje kugeza ku nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko rihindura kandi ryuzuza itegeko rigena ingengo y'imari ya leta 2025-2026 ivuguruye yavuye kuri miliyari ibihumbi 7 ndetse na miliyoni 320 n'igice ugera kuri miliyari 600 na miliyoni 952 ndetse n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bivuze igabanuka rya miliyari 80 ndetse na miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda rishingiye ku kuba u Rwanda kandi rwarabonye inguzanyo zoroheje ku giciro gito zigenewe ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya Kigali ndetse no kwimurira ubwishyu bw'umwenda wa Rwanda ya mwaka w'ingengo y'imari utaha. Minisitiri Murangwa yavuze ko igabanuka ry'ingengo y'imari 2025-2026 ryaturutse ahanini ku mpinduka zakozwe mu gushaka inkunga yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gishya cya gisirikare cya Kigali. Icyiciro cya kabiri byagabanyijeho kandi miliyari 162.8 ndetse na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yasabwaga muri uyu mwaka wa 2026. Agira ati ku rundi ruhande rero ariko amafaranga aturuka hanze aziyongeraho miliyari 250 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda, cyane cyane inkunga n'inguzanyo zikoreshwa mu mishinga y'iterambere. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi kandi yakomeje avuga ko ingengo y'imari isanzwe izagabanuka ikava kuri miliyari ibihumbi 4 na miliyoni 312 ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda ikagera kuri miliyari ibihumbi 4 na miliyoni 114 n'ibihumbi 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko izagabanuka wagera kuri miliyari 198 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bikaba kandi bijyana n'impinduka ku mafaranga yari ateganyijwe kwishyurwa imyenda ya leta, inkunga ku bigo bikora ubucuruzi ndetse no kwishyura ibintu na serivisi. Biteganyijwe ko amafaranga agenewe imishinga aziyongeraho agera kuri miliyari 256 na miliyoni 300 avuye kuri miliyari 1000 ndetse na miliyoni 862 n'igice agere kuri miliyari ibihumbi 2 na miliyoni 115 n'ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Inyongera ikaba kandi yarashyizwe mu mishinga itandukanye. Tujye kuri Madame Rose Kabuye, ariko hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Kadomo.com hari ku itariki 23 ukwezi kwa 2022. Inkuru turaza kubonamo uwitwa Rose Kabuye ndetse na Kibaki bagira bati aragiye Kibaki wagabiye u Rwanda. Ati ntawe umenyera urupfu ariko niyo nzira ya twese. Ati rwamujyanye Mwai Kibaki, perezida wa gatatu wayoboye Kenya guhera muri 2003 kugeza 2013.
Perezida Uhuru Kenyatta wamusimbuye ku butegetsi ati kuri wa gatanu tariki 22 Mata 2022 niwe yatangaje ko Kibaki yitabye Imana afite imyaka 90. Mu myaka y'ubuyobozi bwe yakoze byinshi mu guteza imbere umubano we n'u Rwanda na Kenya, by'umwihariko mu bijyanye no korohereza ubucuruzi n'ishoramari kugeza ubwo nubwo agabiye aborozi b'Abanyarwanda ngo biteze imbere. Muri 2003 yatangiriyemo kuyobora Kenya, yatangiye amavugurura agamije guteza imbere ubukungu bwa Kenya, by'umwihariko mu korohereza abacuruzi bo mu karere bagorwaga no kunyuza ibicuruzwa byabo muri Kenya. Mu Ukuboza 2003 Perezida Paul Kagame yitabiriye umuhango wo kwizihiza imyaka 40 yari ishize Kenya ibonye ubwigenge. Kuva ubwo rero umubano w'ibihugu byombi kandi wakomeje gukura mu nzego zitandukanye. Muri 2005 Perezida Kibaki yagabiye aborozi bo muri Gatsibo inka 120. Izi nka Kibaki yazihaye Abanyarwanda bari bari mu rugendo shuri i Nairobi mu rwego rwo kwiteza imbere no guteza imbere ubworozi bw'inka no kongera umukamo, umusaruro w'inyama ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ni igikorwa yakomeje kandi gukurikiranira hafi kugeza ubwo mu ruzinduko kandi yagiriye mu Rwanda mu mpera za 2008 yasuye yoroje i Gatsibo, yiyemeza kandi gufasha abiga ubworozi mu Rwanda gukomereza muri kaminuza zo mu gihugu cya Kenya. Imvuru z'amatora 2007 zakoze no ku Rwanda. Kibaki ni umwe mu bayoboye Kenya bashimirwa kuzahura ubukungu bwayo, ariko bahuye n'ibihe bikomeye cyane cyane imvuru zakurikiye amatora ya perezida muri 2007. Ni imvuru zahagurukije akarere, dore ko Kenya zari zabereyemo ari igihugu gifitiye runini cyane akarere mu bucuruzi. Izo mvuru zahagaritse ubucuruzi, urujya n'uruza rw'ibicuruzwa biva ku cyambu cya Mombasa rusa n'uruhagaze. Kubera rero ibihombo ku bacuruzi bakoreshaga icyambu cya Mombasa, muri Mutarama 2008 Kibaki yandikiye ubutumwa Perezida Paul Kagame amumenyesha ibiri kubera muri Kenya, anamwizeza kubikemura. Ubutumwa bwazanywe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Raphael Tuju, bwavugaga ko Kibaki yiteguye gushyiraho guverinoma y'ubumwe ihuriweho n'impande zitavugaga rumwe, cyane cyane uw'ishyaka Orange Democratic Movement rya Raila Odinga utaremeraga ko yatsinzwe na Mwai Kibaki. Tuju yavuze ko bari gukora ibishoboka byose ngo imvururu zihagarare, baharanira ko ibicuruzwa biza mu Rwanda binyuze ku cyambu cya Mombasa bibona umutekano kimwe n'Abanyarwanda baba mu gihugu cya Kenya. U Rwanda rwijeje Kenya icyo gihe ko ruzashyigikira byimazeyo inzira yose igamije amahoro n'umutekano mu gihugu cya Kenya. Izo mvururu zagize ingaruka ku bihugu byo mu karere bisanzwe kandi ryifashisha Kenya nk'inzira y'ibicuruzwa biva cyangwa se bijya mu mahanga. Abacuruzi bo mu Rwanda na Uganda banyuza ibicuruzwa muri Kenya bahombye icyo gihe miliyoni zisaga 47 z'amadolari Amerika. Kubera ibyabaye muri 2007 byatumye muri 2013 Kibaki ubwo yasozaga manda ye ya kabiri asezeranya Abanyarwanda ko amatora azagenda neza ku buryo nta mvururu zizongera kandi kuba ngo zibangamira ubucuruzi bwabo. Amatora yo muri 2007 yasize abasaga 200,000 bishwe, mu gihe abasaga 600,000 bavuye mu byabo. Ayo matora yanagize ingaruka ku bayobozi bamwe b'u Rwanda kubera uburyo hari igihugu ku cyerekezo cya politiki ya Kenya yari mu bibazo. Ibihugu bimwe byitondeye kandi guhita bishimira Kibaki ubwo yari amaze gutorwa. Hari ubutumwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yandikiye izindi ambasade za Amerika mu bihugu bitandukanye ku itariki ya 10 Mata 2008 igaragaza ko u Rwanda ruri mu byashimiye Kibaki mbere n'ubwo ababikoze bihanijwe. Ubwo butumwa bwa ambasade bwagarukaga ku bikorwa by'ingenzi byaranze u Rwanda guhera muri Gashyantare uwo mwaka, birimo n'umwiherero w'abayobozi wa 5 witabiriwe n'abayobozi batandukanye. Haganiriwe ku ngingo zitandukanye, ariko amakuru ya ambasade ya Amerika avuga ko hanenzwe cyane bamwe mu bayobozi badakorera hamwe. Mu ngero zatanzwe harimo ubutumwa bwatanzwe bushimira Perezida Kibaki ko yatowe bigakorwa n'abantu ku giti cyabo mu izina ry'u Rwanda batagishije inama kandi hakiri igihe ku bibazo byari biri muri Kenya, kuko hari amajwi menshi asaba ko amatora ya Kenya asubirwamo. Kibaki yiyegereje cyane igihugu cy'u Rwanda. Uyu Kibaki rero yari inshuti y'u Rwanda n'Abanyarwanda muri rusange. Imvuru zimaze guhosha muri 2008 Kibaki kandi yakomeje inzira yo gutsura umubano wa Kenya n'ibihugu byo mu karere. Yagize uruhare mu kumvikanisha u Rwanda na Kongo muri 2008 ubwo ibihugu byombi byarebanaga ingwe. Ni nyuma y'uko ibimenyekanye ko ingabo za Kongo zari ziri gufatanya n'umutwe wa FDLR mu mirwano n'ingabo za General Nkunda wari uyoboye umutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, aho kwambura intwaro izo nyeshyamba zishinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ugushyingo muri 2008 Perezida Mwai Kibaki yagiriye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 mu Rwanda.
Muri urwo ruzinduko haganiriwe ku mubano n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. Mu ruzinduko rwe mu Rwanda kandi Kibaki yahise akuraho ibyangombwa byo gukorera muri Kenya byasabwaga abanyarwanda bakorera muri icyo gihugu, byose bigamije kandi koroshya ubucuruzi. Urwo ruzinduko rero rwashibutsemo amasezerano yatumye kaminuza zo muri Kenya zifungurirwa amarembo ku isoko ry'u Rwanda kimwe n'ibigo by'imari bikomeye cyane muri icyo gihugu. Kibaki kandi ni umwe mu bashyigikiye Kenya kwinjira ku Rwanda mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Yongeye kwigaragaza ubwo yamaganaga itabwa muri yombi rya Kapiteni Rose Kabuye mu Budage ubwo yari mu kazi, hashingiwe ku mpapuro zari zatanzwe n'Ubufaransa zo guta muri yombi abayobozi bakuru b'igihugu bashinjwa kugira uruhare mu ihanurwa ry'indege ya Juvenal Habyarimana. Icyo gihe Kibaki yavuze ko ibyo ari ukurengera k'ubutabera, asaba ko ahita arekurwa. Ubwo Perezida Paul Kagame kandi yatsindiraga manda ya kabiri muri Kanama wa 10, Perezida Kibaki yamwohereje ubutumwa bw'ishimwe avuga ko uburyo amatora y'u Rwanda yanyuze mu mucyo ari ikimenyetso cya demokarasi muri Afurika y'Iburasirazuba. Kibaki kandi ni umwe mu bakuru b'ibihugu bitabiriye irahira rya Perezida Kagame muri 2010 ubwo yatorerwaga manda ya kabiri. Ibihugu byombi byakomeje kandi kugira umubano mwiza kugeza muri 2013 ubwo Kibaki yasimburwaga na Perezida Uhuru Kenyatta. Kibaki nyuma yo kuva mu nshingano z'umukuru w'igihugu ntabwo yakomeje kugaragara muri politike cyane. Muri Mata 2016 Kibaki yapfushije umugore we witwaga Lucky Kibaki. Perezida Kagame yohereje kandi ubutumwa bw'akababaro bwihanganisha umuryango we. Kibaki niwe muntu kandi utavuga rumwe n'ubutegetsi wa mbere wayoboye Kenya nyuma y'imyaka 40 igihugu kiyobowe n'ishyaka rimwe gusa. Mbere yo kuba perezida yabaye umudepite, minisitiri, anaba kandi visi perezida ku bwa Daniel Arap Moi yasimbuye muri iki gihugu cya Kenya. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, ari byinshi cyane bikomeza kugenda bigarukwaho, ariko mbabwire ko ubuyobozi bwa pariki y'igihugu y'Akagera bwatangaje ko umubare w'abayisura muri 2025 wiyongereye ugera ku bantu 59,538, bituma yinjiza miliyoni z'amadolari Amerika. Yes, imibare kandi yashyizwe hanze n'ikigo African Parks gicunga iyi parike igaragaza ko mu bantu 59,538 bayisuye, abagera ku 59,769 bishyuye bangana n'izamuka ry'8% ugereranyije n'umwaka wa 2024. Muri abanyarwanda kandi bari 47%, abanyamahanga ari 47%, naho abanyamahanga batuye mu Rwanda ari 6%. Amafaranga parike y'igihugu y'Akagera yinjije muri 2025 ugereranyije n'umwaka wa 2024 yo yiyongereyeho 5.4% agera kuri miliyoni 5 ndetse muri 600 y'amadolari Amerika. Byatumye ibasha kandi kwishyurira amafaranga ikoresha buri munsi, ukuyemo ajyanye no kongera igishoro ndetse n'agenda mu bikorwa remezo bitandukanye. Kugeza ubu amafaranga ibasha kwishyurira n'ajyanye no guhemba abakozi akoreshwa muri gahunda zo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, gucunga pariki ndetse n'indi mishinga y'iterambere. Kugeza ubu pariki y'Akagera niyo ya mbere mu zicungwa na African Parks igeze ku rwego rwo kwinjiza amafaranga abasha kuyibeshaho. African Parks yavuze ko kandi bishimira uburyo pariki y'Akagera yashyizwe ku rutonde rw'ahantu 25 hambere ku isi hakwiriye gusurwa muri 2026. Bikaba kandi byarakozwe n'igitangazamakuru cya National Geographic, aho bavuga ko ari intambwe ikomeye mu bukerarugendo bw'u Rwanda. Ikindi gikomeye iyi pariki kandi yagezeho ni uko muri Kamena 2025 yakira inkura z'umweru 70 zivuye muri Afurika y'Epfo. Ni muri gahunda yo kubungabunga izi nyamaswa zishobora kandi kuzimira. Inkura zongeye kandi kujyanwa muri pariki y'Akagera 21. Kugeza ubuyobozi bwayo buvuga ko zikomeje kugenda zororoka umunsi ku wundi. Usuye pariki y'Akagera kandi asanganirwa n'inyamaswa zirenga 11,300, muri zo intare zikaba 60. Habarizwa kandi inzovu 142, imbogo 4,000, ingwe ziri hagati ya 80 ndetse n'ijana, n'inkura 145, naho twiga ati zikaba 115. Ni pariki ifite amoko y'inyoni agera kuri 500. Niyo pariki ifite amoko y'inyoni menshi mu Rwanda, uwo pariki ya Nyungwe ifite amoko y'inyoni 300. Gishwati n'ibirunga zikabarizwa munsi y'uwo mubare. Habarizwamo kandi amoko y'etse ibinyugunyugu 179. Usura pariki y'Akagera kandi ashimishwa no kubona imparage zigera ku 2,000 zikina, impara zigera ku 5, n'ibishyisi ziri hagati y'120-150. Habarizwa kandi imvubu ziri hagati y'500 n'800, inyemera zirenga 1,000 n'indonyi zirenga 1,000. Mu Kuboza 2025 ikigo Wilderness gisanzwe gikora ishoramari mu bijyanye n'ubukerarugendo cyatangaje Hotel
iyo ku rwego rwo hejuru yari kubakwa muri parike y'igihugu y'Akagera izwi nka Wilderness Magashi Peninsula yuzuye. Wilderness Magashi Peninsula yubatswe ku mwiyumbatirwa w'ikiyaga cya Rwanyakazinga giherereye mu majyaruguru ya parike y'Akagera. Ni igice kizwi cyane kubera kubonekamo inyamaswa nyinshi cyane nk'ingwe, imvubu, ingona, intare, isha, imbogo nyinshi zikunze kandi kuba zigikikije, ndetse zikaba kandi ahantu heza h'inyoni nka shorebill, fishing eagle n'izindi nyinshi. Ni hoteli nto yateguye kandi kwakira abashyitsi bagera ku 8 gusa, ifite ahantu ho gusangirira ndetse no kuruhukira, gym n'inzu yihariye villa ifite ibitanda 4 ndetse n'ibyumba 2 byiza by'abashyitsi. Ni iya kabiri yubatswe muri aka gace nyuma y'indi yubatswe muri 19 izwi nka Magashi Camp, byose bigamije kandi kubungabunga ibidukikije, kwakira ba mukerarugendo n'ibindi. Ubuyobozi bwa parike y'Akagera buvuga ko iyi hoteli nshya ari indi ntambwe ikomeye cyane mu iterambere ry'Akagera. Ati izongerera kandi parike imbaraga mu rugendo irimo rwo kwihaza, ndetse inatanga umusanzu muri gahunda y'u Rwanda yo kubaka igicumbi cy'ubukerarugendo bubungabunga ibidukikije. Pariki y'Akagera ifite ubuso burenga kilometero kare 1200, ikaba ikora ku turere twa Kayonza, Gatsibo na Nyagatare. Mu myaka 30 ishize u Rwanda rwashyize imbaraga mu kongera kubaka iyi parike yari yarayogojwe na rushimusi birirwaga bahiga inyamaswa zimwe zarazimye burundu. Parike nziza cyane kabisa, hari ngomba kuhajya. Reka rero mbashimire cyane kandi mwifurize ibihe byiza mwebwe mwakomeje kudukurikira, mwakomeje kuyamubana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro cyane byacu dukunda kongera tubagezaho, abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, namwe muri mujyi wa Kigali, namwe dukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda. Ndabizi ko dukurikiye muri benshi cyane aho ngaho za Entebbe, Kampala, dukurikiye muri hano hafi n'igihugu cy'u Rwanda, sibibuka neza, Zambarara hose, namwe dukurikiye mu gihugu cya Tanzania, za Karagwe, muri Ngara, muri Dar es Salaam, ndetse na muri aho za Dodoma, ndetse namwe muri Zanzibar. Ikambashimira cyane namwe mudukurikiye muri Gitega mu gihugu cy'u Burundi, Rujumbura, muri ntara ya Muyinga ndetse na Ruyigi, aho hose ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iby'umwihariko cyane cyane Goma, hariya za Masisi, za Minembwe. Mwese namwifuriza kugira ibihe byiza. Namwe dukurikiye muri Quebec, muri Canada, ndetse no muri mu mujyi wa Texas cyangwa se Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Massachusetts. Mwese mbashimira cyane ko mwakomeje kubana natwe, mukomeze mugire